Pozivamo sveštenstvo i verni narod na Petrovdan 12. jula u 20 časova u amfiteatar kod hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Banji Koviljači na divno duhovno i kulturno veče. Srpski kamerni orkestar izvešće Vizantijski mozaik, kompozitorsko delo akademika Svetislava Božića. Orkestrom diriguje Đorđe Pavlović, poreklom iz Banje Koviljače. Prvi put će se čuti i koviljačko kokonješte, a ujedno će to biti i završnica Lila Lov festivala. Celokupan program je prilagođen ambijentu i hramu pred kojim se izvodi. Zato dođite da se duhovno i kulturno obogatimo, da uživamo u lepoti koviljačke svetinje i najlepšim zvucima pesme i muzike koje je daroviti čovek stvarao, inspirisane našim srednjovekovnim svetinjama i molitvom.